tuk chuak nuam ule với nun công ruồi tua tan thu pui pui mộ tắc mai ron tar lan ka du amai ro chu thil dang churi akriata wanga ka da that reng to khir na le te na ti thu hi zir hovila ka hanti devotionatan kan zir ho le don ani masa in thu fing te bung som le paruk chang som pakhat thu hi lungai thale masa ila buk na le te na dik hi lalpa ta ni ipri zong te chu angai to thin he thu hi thu poimo tak ni in ka ria lalpana thu mal som ro se amen mi hring te hi thuak nei le thuak mang the siam kan ni mi pa ngai chin chuan kan thlok hi kan exercise na savia vani thil kan mitina mu le bengin a hriat te kan suang tu na alo lut thu rang rang kan ve zong te nen kan thlok hi a chol lo via vani thil rang rang kan ngai to hian kan thlok in chol lovin na a thok ti na ni mi hring a zirin kan thluk kan man dan po ain ang vek lova ama ero chu mi hring te hi tun lai khovela chuan midang te ching tak kan nita kan judgmental tlang pui to ani mi kan mu lol hian an ma ni kan mu rol rolin mit khapkar lova kan lo te ngal thuaya chutiang chuan mi hring hi kan in te zung maya kan in cheida na tangte ngai dan hi kan siam zunga chutiang chu human nature kan pian pui nung chang zia ve rimina akentel ani hel ome philosophically in seita ila thireng reng kan te na hi keima ni lama tanga chuak subjective ani tlang puya tuilo te nuam le reom te moi lo te tha lo te po hi keima ni khothir na atanga kan thir dan kan buk vel dan anitlang puyani ate na dik berkol tu kan ombik lova kan te na ang lo zonga lo te tu te na chu adik lo ti ngot thepo ani bik chung lova chutiang ang chuan kan te na ang lo zonga te tu te kha kan te khongan man ve lo wangin an dik lo ti na ani chuang kher lovani Greek miril le mifing Socrates khan ahun laya an lal anial thina wangin BC zathum som kwa pakwa khanin Athenian court ro rel na angin thitura achung thu rel ni anti hlum tange nge ani lal le ro rel tu ten orong pol hi asenalom anti chuan ani lo ti kha athiang lova thale thalo diklo om lo te na kha lal te na kha trom mai kha angaya an thu kha nilarem tlat thin lovani chu Socrates khanin aron do dal na se ema ngai theilo po atok ta renga thiam lo chantir anita thang thar te hruai koidona an ngai wangin tiang khanin ro rel na in thiturin achung thu rela azir tir ten chan chu antuma adu tlat lovati khan dikna athi puyani kan ti theyang mi puin achutiang ang chuanin mi puite khan an te na khan mang thiang lova chu mona chuan kan thupui ang che hianin khir na le te na kha lal te kha trom kha angai ni deu bermai chu Socrates khan rim atilova ado dal thinani tunlai khovela hian mi hringin kan ngai tu na kan exercise na sa em to sarkar thale thalo te po hi ate tu kan tam to social media page chuanin kan thir nai ang lo na sa em to ani hi tharau mi lo te po ate tu kan tam to tharau mi ti tam takin kan thir te then khat chuanin an tharau mi dan hi adik zik luak lo ve te po an lo ti vele boka tiang chuan tharau mi kan dan ti te po hi kan te na khonga hi ai nang vek to lova hallelujah ring lo in kan nun adik le diklo te kan then om te nen kan ram ri chung changa then om te nena kan thom ri wa atang te
kan eizon na zona kan rin om lo atang te hianin kan tharau mi na hi eng ang chi nge ni ti hi min te fo to mai ani chuwang chuan thlir na le te na ti hi kan man dan ain ang lo tan nuai mai ani tun ma a lim na bo ruak atang ringota tharau mi kan te na kha khovel fin na sang zela thil kan analyze thiamin rational taka thil thir kan lo thiam ta zela kan ram sarkar le ko ran le NGO lian ber oi me thleng po hianin kan ti fu lo le kan thir dan fu lo te min ran social tak fok maya chu tiang ang chuan kan lo in mu dan le kan lo in mu mam angot kha kan lo ni lo tatial tial maya heta hian mani in thir na dik beranga ya midang te min thir na zona kan thattok lo na ngai hot lut mai te hi a lo om ta viu maya heta tak mai hianin midang thir na chu thattok lo va pu ngote mo mani in ngai chung non na ril ru put te hi a lo om ta viu maya ni chu wangin postmodern uala kan khosa meka he postmodern ual a kan khosak phung le kan khovel khek dan kan modern trend rim te po hi adang lam hret awang hianin in adjust kan zirve te po apoi mo a kan in siam rem ve zung lo chuan kan lang man lain kan thing tul dona kan tu le fa te kan fui na le kan en kol na ko nga po hianin kan thu le la hian zom a lo tel lang ti te po hi a lo em to ani chuwang chuan general deuh khanin kan han soya kan hop zau viau maya in ngai thathiam tura ngai la kan chen mek na khovel hi adang lom ta em maya azarua ya khovel kalphung hi a speed la achak ema thu sei te po ri kan ngai thei to lo ani hi mi ringin do theina le thil ngai theina te hi kan tla cham tiela kan khovel hi aman mo ta em maya ni chuwang chuan tu ma hi fingber rem hreber felber a om thei tak to lova thate na po ai nang to lo chuwang chuan that dan in ang lovin that na lai kan nei fura hring nun peng ranga kan specialized na rang hlek te hi kan in mu thiam puya kan in pom to na kan in za to na kan thil khir na kan perspective kan in za saka smart taka kan tlom ngam na zela hianin Salomic Society pathian ramzia pholanin aom zel don ni hian alanga buk na le te na dik hi a hrim thuwa lalpa ta ni a te na dik nei tu chu ama chau hiani ti voina kan hriat thar le apoi mo a ka thaber lava ka felber lava ka tangkai ber lava Krista taksa peng tam tak zinga pakhat ve mai kani tia ma ni kanin pha noi ngam zel na le chunun simple taka chuanin midang te eitur hi alo om jok thina kan lo mu nom ber jok thina ni ti hi kan zir chu apoi mo ing ka hria a oi om taka om rau tum ain atak taka ni rau te hi tha a ti thabi griao alan tum te ai chuanin min ti te hi apoi mo zoka nundan thiam na zirtir tu dali sio nena nundan kan zir tharle apoi mo emin ka hria a kan tun lai khowela hianin thil thatak tia kanin hriat po hianin mi tam takte min lo thir na le min lo te na hian alo thaber chuang lo kan nung mai khanin ral tlante relief na an sem chuaka ta chuanin tha ten lak puya an zinga then khat chuanin khatiang angaral tlante chan puya tha te lak puya han ti kha an lo du reng lo maya an lo ngai hotlat maya tiang chuanin mi hianin thir dan rang hi kan neya thil tam tak ti thaviawa kanin ngai po hi kongle lama midang thir na chuan ati thaviau na atul lowasin male hanti tur hi alo om vele thin zel mai ni chuwang chuan tunlai khowela mi fing berle fel berle thaber hi kan lo om tak to lova
mitin hianin thirna perspective hi kan lo nei vek maya chuwang chuan mani thirna chauh ni lawa midang thirna po amen thiam mi kan ni a midang te thati zong tom thiam mi ni a manin kan ril ruwa thati zong kan lo nei ve po tran chung mi ni lo midang rot na le midang ngai dan thir pui thiam mi kan ni hi he tiang ang hi kan society a hianin atlo tlat to mai ni chuwang chon vaina hian kan society in thak danglam zel mil hianin kan in adjust ve zel a hi mitin te tan apoi mo ni ti kha vena hian kan zir chu apoi mo ome lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu mihring te thin lunga fin na le rem hriat na ida mangin kan khovelin manas takina sona he postmodern wala hianin lalpa mihring kan advance em to a kan tu kan fa no pang te thleng hianin technology te kan sang em to mai ni chuti lai kara chuan man lai ril ru putlat te po hi arem to thin lova lalpa kan khovel in herdang lam zela kan in adopt thiam theina turin vena he thu cha ngai thatu te himin tran puila midang te ngai dan te le an thir dan te thir pui thiama zom thiam thin chutiang angan mun tam chu kan nei theina turin kan za hian min tran puyang che i khongai na lali suam pengin kan ron dile amen.